ubu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru gacu mu njamake twogatangirira ngo mu Rwanda. Stop it. Yes way. Ceceka. Nakubwiye ngo kuri Kinyarwanda gitomoye. Kandi kindi wibuke ko iki kizame cyo gukora aricyo kuri televiziyo Rwanda. Irebwa n'igihugu cyose uko yumva neza. Kandi reba muri kamera. Kwa ngwari isambaza. Umuntu uraba wujuje ibyo twavuze hejuru nta kabuza arabona akazi. Ndakeka nta wundi muntu ufite ikibazo. Sawa murakoze cyane. Niko muze. Arabi. Nawe nda kibazo ufite? Nge nda kibazo cyo mfite. Ahubwo ibyo turabimenye. Kandi ndabwo nitwa muze nge ndacara umusoro. Ugize ngwi. Yes we. Sawa. Tugiye gutangira rero examen cyacu. Umuntu witwa Mugabo Ushitseza. Duhurira imbere dukora ikizami. Kameraman, tuanze. Action. Mimi naitwa Zeba, mimi nakuwa tuzungumuze matatizo iko hapa vijijini. Mimi natawaambia mtoto aliiba mama yake kisha mama yake akimkamata Ebya alimufanyizia ni vitu vya tolo hapa. What? Yengine mazungumzo tunataongea hako. Nilienda hapa mkakacheka pamoja na Lake Kivu. Lakini bila yeye Zungumuza makuru ya mchafu wewe. Yes wewe. Hapana niko nasema makuru ya. Toka wewe, sitaki maneno yako. Ondoka. Sasa ondoka Faglia, ondoka wewe, toka. Maneno ya mchafu. Wewe unasema Kiswahili cha mihanda. Unazungumza Kiswahili cha nini? Bura mukuru gusimbura mumaru. Ongeni yinji. Unasema Kiswahili cha mihanda, cha turatuje wowe. Hano abazi ko baje gukora iki. Wewe. Watangira. Sita nziza kuri mwese mudukurikirana kuri televiziyo Rwanda. Inshamake z'amakuru tugiye kwibandaho muri aka kanya zikurikira. Haravuga yuko mu karere ka Kayonza ikiro kivuga gize ku mafaranga 100 gusa. Naho mu karere ka Rubavu ikiyaga cya Kivu cya Kamere. Amakuru mu mahanga agezweho ubu ngubu harimo kuvugwa yuko Uburusiya ugiye kongera kurasa muri Ukraine. Naho amakuru arambuye turabagezaho mu kanya. Ni wowe. Ni wowe kabisa. Nuko Imana. Uyu mwari w'u Rwanda. Tugusanga aho hanze. Undi niyinjire. Kabisa. Nurundi aba bana babazi Kinyarwanda gitomoye. Ukumva ko yavuze kabisa. Undi niyinjire. Komere. Yego. Action. Mbo ubu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru gacu mu njamake
twogatangirira ngo mu Rwanda. Stop it. Yes way. Ceceka. Nakubwiye ngo kugira ikinyarwanda gitomoye kandi ikindi wibuke ko iki kizame cyo gukora aricyo kuri televiziyo Rwanda. Irebwa n'igihugu cyose ukumva neza kandi reba muri kamera. Kugira ngo ari isambaza. Action. Kuko naye babwiye kuno ni gwa mwanya gw'amakuru mu njamake. Ceceka. Ariko ndakurukumva. Niba udashoboye kuvuga ikinyarwanda gitomoye uhita usohoka utari. Kandi ikindi wera kundumbira tumbira kamera. Jesus is Lord. Ntukomeze. Noneho reka twikomereze mwabantu mwe banyarwandakazi namwe mukomeje kudukurikira nk'uko mwanya turashize none birakurangiranye ntabwo kibaye umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda taha usubira wanyu mu bugoyi ariko nje ndandumugoyi ndicimanye cy'umugoyi